Ini coba ya. Ini coba dan ya. Ini coba lu sakit. Nyoba lu lah nyoba ya. Lu kecil tuh. Bola cak ambil leker kalau manuk ronde. Main dulu yang leker bird. Yo ke Lampung ya. Ron, Apa? milik kermiu. Mah cong tak lako. Iya mayu, wamen deh soro. Dami ronje, Di mah. jijeng. Cibo deh jepron. Aning labut on. Miu. Apa ke bedutnya? Kebedut di Meriang, jadi siapa ya? Maju. Muncul di bara kemarin. Kebetin aja. Ganteng itu. Iya. Bunter apa segitiga dulu? Segitiga kali ganteng aja. Oh iya. Wis tesoran ya. Di meo. Dulu. Apa? Di sini mah letak curang. Iya kan dinak re, ini lah bodong. Di sini mah letak curang. Wis. Siapa ngucul kado? Su. Oh ya mesut don meo. Good. Keren. Go. Wah, kok ngucul kado kok menang bi. Kau lele bejeng. Iya. Meo. Lo, kingko. Utang jureng. Di palang ini kening. Lurang. Lo rek, kopengan apa bajaran? Oh, pengen boy. Oh badan ya? Ayo. Iya. Wah, Hitung tuh kening hitung. aduh, kening tung. Kopeng dina. Ayo. Nyaman tuh mulai ngopeng tuh. Paling kata yo. Dia begini nang boleh. Yo, kaki kada kening, yo, kada. Kon jrek, lebot di horis. Semak. Ayo ndak ramai ya. Dulu mana? Dulu. Waduh. Yo. Kami curang tuh. Ini ndak cong, yo. Dicong tak kira kening dari tong. Yo. Wah, kening tuh. Jrek. Kaki boti lah. Mati ka jondo iya ka tong yo. Hah. Mati ka jondo iya ka. Ah, betul tuh kan. Iya man tong. Launch attack! Mega kill! Kebala kambu tuh. Kebala kambu dia. Kebala tuh. Kebala kambu. Bu. Kok biar berapa? Bu. Demar ha. Bu. Tuh, mày ngại đi cho chủ còn hả? Bu. Apa cow? Kok nggak kena? Ajri cow. Apa jadi cukup apa dia? Terus nggak kena cukup apa kan? Iya kuning aki, Bu. Si cong buka kesahabat cong. Kak. Kuning aki, Bu. Aduh, pan kacong. Bu. Aduh, pan kacong. Pan kacong. Pan kacong. Abro lele. Aku nggak kena. Ada apa, Su? Aduh, abro lah ngamuk karo bulan cukon tay kuring aki. Ini mana kan setia? Dalam jong. Ini mah. Awas. Kayak macam baru mulai. Awas, Cong.
Karena pacek meler. Kaki dia abun kacong mikir cin bun kacong. Kasabak aduh ada tuh kepan kacong kayak melot ya. Dek remar itu ya si Romo lihat ya. Kemarin mau mulai bipak aku nih tokol dia. Oh iya pola aja pas langsung ngarek angko mana. Wah belum mulai. Dema cong. Nyari apa? Oh iya nak terus sakit nak terus. Untung tuh dia ngare. Jangan kan. Tuh, ria buannya kulu. Buna sapret ya. Tak ring saben mak bulur ya. Berarti buna mak bulur ya. Arek pohon lu. Apa ngare tang mobil? Temu orang ngarek. Apa ngare dinak ake? Nun sapret teh. Tangan diri ya. Man holakon na betak. Pasira sa dadi aki tombuan. Allahul ladzi khalaqan nabata. Allah sa teteki tombuan. Ne diri ya sandi teh. Mek kadang nenget kareng. Enggak teh. Lebur taya ya besaki. Apa tak kerong masa kanak-kanak seingak jia. Si saben arena sibu amain sampai lupa kabekto. Si laki amain leker, si bini wel cuwelen atau hutan mantanan. Odi tenang tade drama, lapar mule, kenyang amain pole. Pite kala benak kanak samangken, ki kuntau melak, laka derui amain HP, amain game online. Amain TikTok maku banyak orang, saking lepeke orak todus semar kenena beng tren. Ben locon namun nak kanak lambe, mun selake biasa na amain pereng, kapan mare amain pas atokar. Sekala mulai nangis pas ngabele kareng tuan nak. Tapi kalak guna akan capole, sarmu pole engak keng setade apa-apa. Tinggi ker-peker. Cara odin nak kanak lambe lebih menarik ketempeng si Satya. Mun etang Roma, kapan pasaran ngantos ibu datang dari pasar. Njak mun polen tak kira liaki pa apa. Paling cuma lenolen bente gete. Tapi kapan ikir peker, jia saya maksud istimewa make sederhana. Bu, sengkok kerong kesampian. Anyar agar sadek remah keras seodi kapan abe dewasa. Saporan namun lambet sengko ampo ngamuk kun pola nakakan nan tak cocok. Sengko anyar ngarte bahwa sengko lambet sering masake ate. Bu, seporan na pulan sengko angko. Kapan tahu dunia luar, ibu ben bapak yang kekuno ben terbelakang. Bulepon sadar, salancenga odi neng luar, tak pernah mangki tempat selebih teduh kangkui bersandar. Kecuali abeli pole kare bena ibu seporan na bu. Awas yo, ke mata depan mulai. Awas. Nak kana ke pacek bener.
Lu coba mari itu. Itu aja mari. Tas kilo, yaki bercorongan ilmu dapur. Es, tung 2.